sibekezelele abantu sahlulwa ukuyibekezelela thina sibekezelela isimo esifake kusona sahlulwa ukusibekezelela thina esimeni. Number 2, sizame ukushintsha isituation sakhohlwa ukuzama sizame ukushintsha thina engabe shintsha isimo. We understand ezingizama ukuchaza mfowethu. I problem yethu compromise silimazile mfowethu singabantu kuma relationship mfowethu, hayi ngoba ukuthi abantu balimele ngalolu hlobo, ingenxa ye-compromise mfowethu. Understand leyo nto mfowethu. Mfowethu impilo mfowethu inameva mfowethu, yonke mfowethu impilo. Yeah, impilo mfowethu inameva mfowethu impilo. Njoba mfowethu umhlaba uround mfowethu, kusho ukuthi njoba umhlaba uround simele ukuwa noma yini. Uyabo fana noma ngizokufaka edrumini mfethu, khona lo mdlalo bese udlala seyingane, uthola ukuthi kwi-drum yabo ungena la kwi-drum bese enye ingane iyaphusha yabo, ugingqike phakathi kwi-drum yabo, uma ugingqika kwi-drum ngophela i-drum ine round shape yabo, ubheke phansi nangekhanda yabo, uyabona le nto ushashayeke mfethu. So impilo injalo ke mfethu, impilo mfethu njoba umhlaba njoba u-round, even the life is a cycle mfethu. Impilo mfethu u-round, that is why mfethu ngiyakithi mfethu empilweni ungagaranti ngoba umhlaba u-round, umhlaba wazi uma ukususa la uyokubeka phi mfethu.